Basaba ne banyabo mwena abana Uganda omuli kuwuliriza mu kiseera kino nga muli wuliza HP Kizindaalo Media ate era abasoga mwena ate era abantu ab'eirongo mwena nga eigombolola ate era kino ekizindaalo kiri mu luka gwa irongo. Basaba ne banyabo amaina n'eiroboozi Edison Wabita chairman wa NRM ku kyalo eky'ebuwala ate era publicity mu muluko gw'eirongo. So bwe mba inuma w'omuzindaalo kitegeeza nti nja kwogera mwongeire okutambuza enjiri ya muwala waimwe Nabire Aneti bana nenda kubebaza mwebale ino mwebalire irala mutatoola okwo mutazikiza kubanga Nabire Aneti ku kifo ky'obwamemba bwa parliament obw'abakyala n'eriiso buli muluuka era n'emboozi buli muluuka gyali kuwaya nti nani ajja okusobola luuka eno mu kisanda 2026 paka 3 buli muntu bw'omwagaana akati be Nabire Aneti twidi nti eriyo banaife abana bali kufuna ng'ensoni okwogera ku Nabire Aneti abali kufuna ensoni okwogera ku Nabire Aneti tirwakuba nti bali kutya kwogera ino ayiro okuba bayidi bulungi nti enfufumo diriwo ate n'olundi abandi obasaasiramu bamala bajja kulemba lwa malagala nti wakati bana imwe kiribe kalakasiza ki ati muna tuleke tulitya kuswala kuba esente tuliire eningi aye nga twidi bulungi nti anasobola okutambuza ekintu kino n'oyo nife gwe tubeerenga tuwagira aye engeri ajja tuliire esente eningi akatubuze buzono. So bananga nenda kubebaza olw'enkola ennungi ejjemule jati mukola nti akaluka Nabire Aneti mukateire mu amaani tumukalekeire bantu ba Bukooma kwogera timukalekeire bantu ba Waibuga aye mwena buli muluuka waali ali kwogera ku kigambo Aneti ali kwogera ku kigambo ekyokukyusa luuka okuba muluuka ennungi. Kirala kyene ndo bakobera nga atemba kakasa nti omulembe ogw'okutiisibwa bw'oba nga oseze okuwagira Aneti wagira n'omutima mulala nti buti omulembe ogw'okutiisibwa gwawaawo ate mbakobera nti gukaira waneeruuka byakolwa mu biseera ebyo buti bino ebiseera ebiriwo abantu baazibuka amaiso tekaaliyo muntu kuvaayo kuidda kutiisatiisa muntu era weenaawo nenda kubebaza abantu basaba ni bannyabo omuli kuwagira omukyala Nabire Aneti nti mukozi omulimu gw'amaani ino okusomesa abawagizi ba Nabire Aneti ekintu kye beeta empisa kikulu ino nti abali kuwagira Nabire Aneti muli kuwagira neiwooyo timuli kuvuma timuli kukuba bantu timuli kusama bantu edembeera edindi mudirekeire abantu abandi okubanga nabali kukola edo okuba tulindi banaife abakati fe tuziranso nti swala kusama muntu so imwe abantu ba Aneti nenda kubebaza olwekyo ekitegeeza nti empisa demuoleisa n'omuntu gwe muli kuwagira eyo n'empeka emulimu